Kapadeng gajing kerdu pisa kumba kalong ki nong shong gajela Meghalaya klem de khenyi ki babyang ka yo ka kot gajinge jengki patba kapeteng bat ha gajing don jong drugs upalaksam yaman la ki longieng ulanang pin kerdu shushu katba ki Nongkhaïi pat yeuniu drug kilanang kiu ha gajing don jing em kumno uniu drug la pentron yakin nong shong kani gajela kabaya jantam bat ka golden triangle lasaki naki jingja ki baja na ka por ya ka baki khna samla ki bongop ho drug ki bedang de ban lech puli bat lech bela kila em ha ka kamto bat ban prong tu ya ka jingdon jing em jang ki babon ki yeng bat ki badon pat ya ki bakirni ho drugs ki don ki badu bat ki jingdon jing em haringkat bat ka pisa ka baki haban perlut man pha sumar shaki rehabilitation center ka baka jinglut ka jukot lak tingka balai lala ban ong baki Nongkhaïi yau drok ki dang kamai bat ban em pahu phai namar ha ka jingdon ki jingkhen jingdia ka tanat pulit tang yau drok ubasha krup laban ong balada pen kelayu drok haka pisa kam dei tang da hajar ne da kilak tingka hendai ga dei da ki Klur tingka kumban chupentep da ka arpoi tarek ujumang arjar psau ki pulit ka anti narcotics task force ANTF ka Jingthew habayo kem ye wei Nongkhaïi drok kelayo ru ban kurup yo drok heroine bosong dor hadu san point san Klur tingka naga Jingthew ka bodan tang rius pa khandai gram balathap ye u haki sanpu pratili ki sinduk saban katkum ga Jingthew uspretana police ka Jingthew ugiri prasad ka kinhon ANTF bayalam do additional SP lembat ki officer ka lumchnong police station ki labat yakawei ga tata sumo kabrang wan na silchar asam halor ka Jingyo khubor badan ki Nongkhaïi drugs bawan kit drugs dakani ka kali badu new breu bashakem ubadei utrai jong new drugs ukrteng ulal biak dek vaipai balai phundai snem karta udei bosong basa madar ting East Coast Hills Shillong balakurup yu drok bat koi ka mobile phone hakmat kinong sakhi shimet hashwa jongani naga jingkhen ka ba ai do Dr. LR Bishnoi ka por bo donglong kumu DGP ulang petep batang ha ki arsnem ka thau snem arjar puar bad snem arjar pulai udrok subaki pulet keleyo ban kurup usong dor palat laispa Klur tingka hakite ki arsnem mudrok ubasong dor hinyop san Klur layo kurup Hapoh snem arjar puar nangta sa shispa anyo pho Klur Hapoh snem arjar pulai batsa arpoi Klur Hapoh ki arbnai jong snem arjar psau ta kulalingkot padu benai rempang naga Jingthew ubishnoi ubala shong thaj menta naga kampulet ka laispa Klur tingka ka dei ka pisa ka bla penshong dor nau drok ubadon hadu arpun rio kilo parkani ka kenthop yo drok ba nyo point san kilo house nem arjar puar khan rio point lai kilo house nem arjar pulai bajan kilo drok blayo kurup hau bunai kelalingkot rempang arjar psau umtang udrok hendai na kapor ki pulit ki jio rubun kurup yo ganja kabajukot ki 1000 kilo kuntup ki dawai kuli yaba bat ki pat ki dawai kuli jingdi penbuat ki bada ki pho 1000 teli hagite ki arsnem umtang kini ki jingdi hendai ki pulit hakasien ka baningkong kilayo rubun kurup yo jingdi crystal net kata hadu khatsau point r kilo basong dor hadu iwei point san Klur tingka hakabai dei baka jingsha kem ki brio ki pulet kila kem palat rius pa spongut ki brio nadu snam arjar puar hadu snam arjar pusau panakini ars pa lai pusau ngot ki bla sha kem ki long snam arjar puar lai spa san pusan ngot snam arjar pulai padar pusan ngot house snam arjar pusau bat kumba 10% na ki ba sha kem ki dei ki kinthai ki badan kti ban khai drok UDGP barem habakran halor kani ka benta ushim baka Meghalaya ye menchwa ka de kalintiya de kumbalong menta ka long ka pedang khai badru bandon ka jingke ka jingdon jongki nongdi drok hagajela ka pa pensko khya bha yaki babon. We have recovered the total drug cost if you by calculating the existing market rate 75 crore rupees drugs were recovered in 2022. In 2023 the 170 crore rupees drugs were recovered, and in 2024 nearly 21 crore rupees drugs were recovered. So nearly 300 crore rupees drugs were recovered during the last 2 years. This the operations done by the Heroine police and seizing 4,750 kg marijuana. This marijuana is a pure grade marijuana, and the initial point was the Sipai Jhala district of Tripura, and from this it was passing through the Meghalaya, and we were able to nail the culprits. So this is regarding the recovery of drugs during last 2 years. But problem is still very, very serious. The Meghalaya state is still very sensitive because of its close proximity to the Golden Triangle areas. Earlier it was a transit, but now it has become the destination.
and transit both. The number of the consumers or the drug abuser in the state are continuously increasing, and which is cause of concerns for all of. राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।